It-tradizzjoni popolari annwali tal-bidu tas-sena l-ġdida Ċiniża reġgħet sabet posta fil-kalendarju Malti biex tattira l-udjenza Maltija u tagħti toma kulurita ta' xtoffri u l-kultura Ċiniża. Is-sena Ċiniża din is-sena tiġi ċelebrata fil-25 ta' Jannar. Skont il-kalendarju Ċiniż din is-sena hija s-sena tal-ġurdien li skont il-proverbju antik Ċiniż ifisser abbundanza, ġid u fertilità. B'kollaborazzjoni ma' Dar il-Mediterran, iċ-Ċentru Kulturali Ċiniż, se jilqa' grupp ta' artisti popolari mill-provinċja ta' Hebel. Din il-provinċja fiha 3 siti ta' wirt kulturali dinji minn 680 post storiku u hija rinomata għal wirjiet teatrali ta' livell għoli fiċ-Ċina. Kull sena jkollna daw it-tip ta' kollaborazzjoni, fosthom għaliex aħna bħala Dar il-Mediterran nifformaw parti mill-Silk Road League of Theatres li hija inizjattiva Ċiniża fejn it-teatri kollha tad-dinja ikollhom forum fejn nistgħu niltaqgħu u nikkollaboraw bejnietna. Id-direttur taċ-Ċentru Kulturali Ċiniż, Xiaolong Wang, qal illi din iċ-ċelebrazzjoni għandha lan li taqgħat il-familja u tkattar il-paċi, il-prosperità u l-armonija bejn il-bniedem u n-natura. Chinese New Year, whatever you do, wherever you are supposed to come back home to have a family reunion, to eat a New Year dinner and to have some happy events like cultural experience together. Huwa qal illi l-ispettaklu ta' arti se jitfa' dawl fuq il-folklor Ċiniż. Not only like martial arts, but also acrobatics, folk dance, and musics. So our intention is to show what Chinese culture is. Dan l-avveniment tal-bidu tas-sena Ċiniża se jiġi ċelebrat fit-tielet ħadd ta' Jannar f'Dar il-Mediterran. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.